IFM News. Lokal. Nang tinapatiga mensahe ni Governor Cecilia Araneta Marcos kadagiti babae ang nakipagpaset iti seminar anaangay iti Provincial Capitol Auditorium kaspaset ti panag-celebrate iti National Women's Month. Ti aktibidad nga adan tema Guardian of the Home and Earth, Flow, Flame and Femininity ket nakay-focus iti gender and development, biodiversity conservation, water resource management ken fire prevention management. Daytoy nga aktibidad ket inorganisar ti Provincial Government of Ilocos Norte babaen ti Provincial Environment and Natural Resources Office nga indol 1 ni Mr. Jojo B. Jimenez, Environment and Natural Resources Officer. Iti mensahe ti Gobernador in paganaget nat kinapatig ti papel iti babay iti komunidad ken panang talipatot ti aglawlaw kinunana adig iti babay ket agbalin a kongrunaan a pwersa ti panangipatungpal ti kadwa na programa iti probinsya aglalo ti panangsalaknib iti kinabaknang ti kinaparsuaan. Ito mga programa natin. So, we have the theme of Guardians of the Home and Earth, Flow, Flame, and Femininity. Gaganda naman ang titles nyo. Puro F. Flow, Flame, and Femininity. Ayan, sabay-sabay. So, we are reminded of the powerful role we all play, especially us, kababaihan, in shaping a safer, more sustainable future. Talaga po, kapag ang women ang mag-take charge, talaga nagkakaroon ng progreso ang ating, even in the family, di ba? When the women really maasikaso, maano lahat ng mga anak natin maayos, yung asawa natin maayos. So, talagang iba ang power ng women. Yay! Sorry, gentlemen. Pasensya na lang. But this seminar reminds us that the gender and development is about empowering women and ensuring that everyone has a voice in protecting our communities and environment. Women as nurturers and leaders play a vital role in managing our natural resources, promoting sustainable practices. And as you go through today's discussion, I encourage everyone to actively participate, share insights, and learn from one another. Together we can become more effective guardians of our home and our earth. Kabayatan na invite met sa magmamanaw grupo digiti babae digiti tulong kas kadigiti kagamitan ang makatulong iti komunidad kas paset ti panagsuporta iti panakasustener ti panagbiag ken panagsalaknib ti aglawlaw. Dakkel ti panagyaman digiti nakipagpartisipar iti panangted ti probinsya iti kastoy a programa amang pabilig ken mangipay ti adado a kaamuan kadigiti babae. We really pray na this seminar will enrich you, will equip you, will empower you to have more ideas in how to care for our earth and our communities and our environment. So as I said, as you go through today, I pray na ma-absorb niyo lahat yung pero huwag po titigil doon. Yung mga natutunan nyo, dapat i-practice nyo din para meron kayong mas effective po kapag na-download din natin yung mga natutunan natin. Kamaudyanan na ti seminar ket may sapang manek na kita agtultuloy apan ang suporta ti lokal gobyerno iti panangkabalin na kiti babay ken panangsalak ng taglawlaw iti Ilocos Norte. Para ti IFM News, Idol Rin Santos Tatok, IFM